آية مغنورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيتنا سوية هجرية بكلاني كمناني أني بناني أني وورو. شهر ربيع الأول من هجرة سانكالو سبنا بيسوينيو مغاني ولون فلاناي. ميلاد النصارى كجاتي با فلاني مغاني ناني سانكالو كونونتونا بيسوينيو بيساباناي. مبي دورا بغو مسجد رجاق وامبو كونو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي الآخر الآيتين. يقول تعالى مخبرا عن إبراهيم أنه آمن له لوط يقال إنه ابن أخي إبراهيم. ala ba fonye masamin korota lendo kan kibariya kabo Ibrahima ma ko lutu limanani Ibrahima ye ubafo do bafo ko lutu ko Ibrahima balimake dendedo yaquluna ubafo huwa lutu ibn harana ibn ajara ko lutu ko harana dendedo aharana mi ni ajara fana denyo oye yani walam yuminu bihi min qawmihi siwahu wasaratu imratu ibrahim alqalil lanyini mugomalli manani lutu ye aka mugowula mugomalli manani ibrahima ye aka mugowula ni lutu te ani ibrahima muso saratu لكن يقال كيف لجمع بين هذه الآيات وبين الحديث الوارد في صحيح نانيا نينفو وبسكا فاني ولا ني آية أني تيدن كحديث سهل بفرنيون كتشكودي حديث من بخاري كونو حديث من مسلم فنا كونو ya law hadisai ni aya be faranyon ka chukuli mana kafo lutu kam mugawla e ibrahima kam mugawla lutu kelem pewde limananaay ani saratu nononi hadisa sahalen be faranyon ka chukuli hadisa sahalen juma fi sahihi anana bukhari kono ani muslimu anna ibrahima hina marra rajalika li jabbar tumami ibrahima atemena masake sagokelaina yere sagokela fasala ibrahima ansarata ma hiya minhu masake sagokela yere sagokelaina ibrahima nyininka
ko sarata ya munye ndella kanin qisa fo sinya joli qisa mbe bukhari kono an ko misra masake do de tumbel jabbar yere sago kelado o masake ni e donna ka jamana kono ni muso donna muso mince kanyi mogo de ba yibolo mumbe yala ka muso nyuma nyini ni e duna ye tara ka jamana la ni muso bi bolo muso mince kanyi abi nyininka abafu ni muso nyi munye ni kon ka furu muso do doraba minila men ni kon balima muso de do aba to yibolo ibrahima ni sarata tale aka gardinge do ye sarata ye atara fo masake ako che do donnay ka dugu kono bi woni muso nana muso mince kanyi ko jugude muso nyumamba akota che ngole kana gardinge tara ibrahima wole ibrahima nana masake nyanyi ninka akwai ni muso min nana ika mundo ibrahima ko mbalima muso de do ya bilakata ko ta me ba fo muso nye ko muso nye de kanan kanyi ninka ibrahima tara ya fo sara tai ako min ni tara ni masake nyi ninka kaningalon tiga yade ne ko mbalima muso de ye ne kambe balima muso ya minna silamiya balima muso ya parce que mogote dugu kolo kabbi mogo minye silamay ni neni ete kanin galon tige yayi muso intara depuis muso in fana tato abe duwawu ke nim masake jugu ala kana to nim masake be senema muso nya ko di yoro mi doro ibrahima fana salli ke ka ala deli nim masake jugu nim masake in kana shale ka muso ma muso intara sera masake ma masake nya dara muso ka yoro mi ama yeremina aya bolo de sama ko abada muso ka ala ya ka damfen do ye masake mina ka bisi ako muso mai tege ala itiga ala dela kimbilante sima muso nyala deli mintu nyamina ya bila sinya fulana maseka yeremina aya bolo sama ko abada musoka o femma sina ya mina fana kama soko imbisi fonni ndegura akoy tigala dela kimbila ante sima muso nya ala deli femmintu nyamina ya bila sinya sabana ya bolo sama ko abada ka o ya mina tuguni ka bise kateme sinya ewa folo ni fulana beka fo akuma sera aba aseun sereke tilimanke ninde gura akoy tigala dela kimbila nte sima muso nya ala deli o femma sina ya bila masake nya yire minasa ako garadinge ma ako eni hada made mana nema ninye setane de tani ninye me aye hajara ismaila ba hajara ayota kadama ako ni muso min fule ni muso nyuma na nyugona koni ni nyire manka ka barake ni nyire manka ka barauke nyen ni ndama ninka ka barauke aye hajara dama sara ta sagira kana depuis ibrahima ya yedura ko akera chogori ako ala yenne tanga kinkisi kabo masake duguma ama senema wala o qisa de fulenye faqala uqti tumami ay ibrahima ko barima musodero summa jaa ilayha faqala laha o ko fe ibrahima nana muso ma kwama inni qad qultu lahu innaki uqti fala tukajibni awa akon ne ko masake man balima muso de ye kaningalon tiga yade fa innahu laysa la wajhi al ardi mu'minu khayri wa khayruki parce que mu'minité dugu kolo kan ni nene ete fa anti uqti fi dini ayin ka balima muso de dina balima ya
bunkasiri ko ni yoro la Ibrahima fule ka fo muso mu'minite dugukolo kan ni ne ete bo ala ya fanya fana ko lutu fana limana nayi akambo yoro dema aya ka yoro min fulani annin ni yoro be fara nyon ka cogodi wa kana al muradu min haja wallahu alam ibn kasir ko be fara nyon ka cogomi abe komi muradu ya ala de ba do de annahu laysa la wajhi al ardi jawjani ala al islam khair wa ghayruk akoy ibrahima kala nyini be de furu nyogoma fula furu nyogoma fula ka faw ye mu'minu da fula be ye mu'mini de o teddugo kolo kan ninne ne ete akambo furu nyogoma fula ka mu'mini de furu nyogoma fula ko ni la dugu kolo ka furu nyogoma fula ka ke silama ka ke mu'mini o te ni eni ete fa inna lut alayhi salam amana bihi min qaumihi lut li mananani ibrahima kam gowla wa hajara mahu ila biladi sami luta hijra ke kafara ibrahima ka kata sami kadugula summa ursila fi hayati alqalil ila ahli sandumi wa qilimiha o kofi alaye luta yirechi ibrahima kanyana maya kono ka cikata sanduma dunkewma ani akadugu fitinu wa kana min amrihim ma taqaddama wa ma sayati dawa lutu ni sandumun kaw uka kibariya akera chogola chogo minni ala ya ado fora kateme ado bena fofana donc ode fuleni aya wala ya ala ko fa amana lahu lut aqul lutu li manani ibrahima wa qala inni muhajiru ila rabbi ibrahima ko nebe hijra ke katanci alama ya hatamiru awdu damir fi qawlihi qala ala lut tafsir kalaw bolo demiray mbese ka sagi kata lutuma mana wa qala inni muhajiru ila rabbi qala abese ka sagi kata lutuma lutu ko nebe hijra ke katanci alama mana mbe hijra ke kata yoro la mbese ke tigi alaka dina ke yoromi ake chugunyumana li'annahu huwa aqrabul majkurayn parce que mo fula mu fora min ni demire en kasuru lutu dedo wala demire mbe qala mbe seka sagi kata lutu ma parce que ni lutu de kasuru wa yahtamilu awduhu ila ibrahima abeseka ke demire mbe seka sagi kata ibrahima fanama wa qala ibrahim ko inni muhajiru ila rabbi nebe hijra ke katantigi alama mana mbe hijra ke katantigi alaka dinana mana mbe suka dina nyuman ke iromi uno semino ko ni sahale yo ode akon ni mbe ko mini ala ko wala yansuranna allah man yansuruhu o kore munye man yansuruhu kore munye ha ni mo mi nyala ka dina deme wallahi ala be mo deme mo mi ni ala ka dina deme yara la nyine de ni mo mi nyala deme aka dina donc ako inni muhajiru ila rabbi akon nim fana be ko mo chogoda mbe hijra ke katan ntigi alaka dina nyuma mbake yoromi mbe hijra ke katai innahu ala huwa al-azizul hakim ala de shay masai ijjatul qadari wa ijjatul qahari wa ijjatul imtinai ijjatul qahari munye ala de karabari masai naka karabe be tambe ka bafo ni mayjatul qahari wa ijjatul qadari ala de masai ni masamin ka valeri abe ewa fembe damfe ewa fembe sanfe bafo ni ijjatul qadari wa ijjatul imtinai ala de she masai balili mani ni ala ko be fengu fenke balili bagatola ijjatul qadari wa ijjatul qahari wa ijjatul imtinai obey ala de tay al hakim ala de kiri kelay wa qala inni muhajir thumma akhbara anhu bi annahu aqtara al muhajaratan o ko fi ala nanan kibariya ko ibrahima ye hijra suwantiya min bayna ajhurihim ibtiqa'i jihari din
ibrahima nana hijira sugantiya ka bo aka mogo cela pour ka ka dina bange watamakkunu min jalika ani pour aka seka ma fantiya soro aka seka fere aka dina na kake wali haja qala innahu huwa al-azizu ay lahu ijjatu lahu al-ijjatu wa li rasulihi wa lil mu'minina bonyay ala de tay bonyay ala ka cide de tay bonyay mu'minu de tay الحكيم في أقواله وأفواله وحكامه القدرية والشرعية أو على ده كودم مساي أكاكما فوتاولا أنا كباركيتاولا أنا ككيرولا أنا كلا تجلا القدرية وحكامه القدرية والشرعية أنا كيرو منو لا تيجي وتاي أني كيرو منو شرعي ala de kodon masainin bela wa kofa ala ko wa habuna lahu ishaqa wa yaquba ako alaye ishaqa di ibrahima ma aye yaquba dama nimbe ko min ala ko ka qawli falamma atajalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habuna lahu ishaqa wa yaquba wa kullu jalina nabiyya abe ko mi aya wara kono ni ala ko tumami ibrahima ya mabbo akam mo anu tumbe fenwo fen bato minte alay ibrahima ya mabbo akam mo anu kabbato fewumbe tumama yoke wa habuna lahu ishaqa ne ala ishaqa dama wa ya denke wa yaquba ne yaquba dama wa ya denke wa kullu jalina nabiyya ne alay nunum be ken nabi nyumay وكم من ترك شيئا لله أوده الله خيرا منها ni hada mariye finwo fintoy alakama alaba fariye fenye min kausa ye min toy tumam ibrahima ya kamu kafiru mu mushriku ye ku toy ka bo uchela ala yu falama mu ye mun kausu ye aye shahaga dama aye yaquba dama aye nunum beken nabi nyumay tumami aye mogo jugu je nyogonya toye ani kake mogo jugu chela tumami ibrahima yo toye ala yo falama mogo ye munun kausa katema bora mununa ay annahu lamma faraga qaumahu aqarra Allah aynahu biwujudi waladi salih nabi gonka siru ko tumami ibrahima aya ka mogo fara nyogonya ala ya nyasuma ni denyuma do soroliye denyuma minni nabi nyuma do وولد له ولد صالح النبي في حياة جده على يدنيما دو ولو ايه دنيما مي ني اكيرا اوا النبي نيما يه اموكي كانيانا ما يكونو مانا ابراهيم دنيا اسحاق فنا يعقوب سورو يعقوب سورو لا كاي ابراهيم تو نيانا ما يالا يعقوب كيران النبي نيما يعقوب مونيه ابراهيم أموكي وكذلك قال تعالى وتجد كلنا لكم مسامين كرتالين ووهبنا له إسحاق ويعقوب النافلة أي جيادة آية وركنو على قول على إسحاق دي إبراهيم ما كيعقوب كيف فرنكاي قدامه نافلة جيادة كيعقوب كيف فرنكاي قدامه كما قال تعالى قم لكم مسامين كرتالين فبصرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب على كوكو عليه إبراهيم كم مسوايا نسونجا ني إسحاق يوا يعقوب فنبي إسحاق كوفي إسحاق بن يعقوب سرو أي يولد لهذا الولد ولد في حياتكما تقر به أعينكما ما نندم من فلنينه ninde fana bena den soro dem min be soro fula be kanyana ma yakono ismaila bani ibrahima ko yaquba wa kaunu yaquba waladu li ishaqa nassan alayhi alquran wa sabata bihi sunnatun nabawiyyah ka fo yaquba ishaqa dende qur'ana kulo yo sabati ciden ka hadisa sahalu yo sabati قال الله تعالى لكم مسامين كرتالنو أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت ألا كو يا لوتم بسر يا لوا تمامي سيانا يعقوب ما إذ قال لبنيه تمامي يعقوب كو دوما
ma ta'buduna min ba'di akundun en nefatu len ko fe aw be mum baton ko fe qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima aw ko yaquba ma ambe ettigi ala de bato ani fa ibrahima tigi ala wa ismaila ani fa ismaila tigi ala wa ishaqa ani fa ishaqa tigi ala ilaha wahida nunum be ala kelem binela nunum be ala kelem pe de bato e wa ambo ala kelem pe de bato e ko fe han ante fe ngore bato ni ote donc ni aya ya sabati ka fo e wa minye yaquba ishaqa dendelo ishaqa dende yaquba ni aya yo sabatanye wa fi sahihayn anana bukhari muslim kono mana tuman bun kasir ko aya ya sabata fule ka aya fo ni aya ya sabati yaquba ishaqa dende awa ako hadisa ya sabati o yeyro jumayana na bukhari muslim kono al karim ibn al karim ibn al karim ibn al karim yusuf ibn yaquba ibn ishaq ibn ibrahim alakum mugoba dendo fana mugoba denyo fana ye mugoba denyo fana ye o ye jonye yusuf yaquba denye yusuf ye ishaq fana denye yaquba ye ibrahim fana denye ishaq donc hadisa fule ka sabati yaquba ye ishaq dende donc ninye alaka fasamante na yake ibrahima tumame ayaka mo jugu toye abora wucela ala ya fale ka anya sumani mo ye munu nye mo nyuma munu nye nabi nyuma we ko kama baro nyogo ye nube nyana fi bo nyogo na ka nya sumani ole tumama bora mo jugu cela hada made ala ye ebila minna koyke minke e koke mais ninne ye ninke ala ko ninka kere ciden ko ninka ke mais ninne ye ninke abeke chogo ninne ye ninke ninde benake ay ote bolo ne tija te bolo mimbe hada madem bolo ka ala kanyamar kanke ato ibe ala de makkono holani ala bina minke ibrahima bolo mo jugu chela ay ala yu falaye mo nyuma wiye o ko fala ko wajalina fi jurriyatihi nabuwatan wal kitaba ala ko alayya ke ibrahima ka juriya nabi nyuma ya ani kitabu dili ayo ke ibrahima ka juriya de la ni ibrahima ka fasa mantiya ye ala ibrahima ka fasa mantiya fo ya ala ka terido ewa ala ye ibrahima kofe nabi nyuma chira abe ibrahima juriya abe ibrahima de kitabu dira mugo ma abe ibrahima juriya abe ibrahima de ala yo kai bani sirlan kaw ka cire labanye isa de ibrahima ka juruya de awa arabu fana ka cide minye cide be dafa ka cide me cime kan nabi nyuma yatti men nabi nyuma tena ko fe cide tena ko fe muhammad sallallahu alaihi wasallam ibrahima ka juruya do abora ismaila de la hadihi qil'atu as-saniyatun ajimatu hadihi qil'atu kore mun sarf ninye korotaye as-saniyatun korotam min ka joyoro kabo as-saniyatun ajimatu korotam min ka joyoro kabo kosobe ma ittiqadi llahi iyyahu khalilan wa jalahu lin-nasi imama Allahu akbar ninye korotaye min ka joyoro kabo kosobe ni ala yo ke ibrahima e ka faraka ni ala ya mina ka teriye ka ke hadama dembe kalimami ninye korte ka faroka ala ibrahima mina ka teriye ala ibrahima ke almamiye ka ke nyemaye ewa ala ibrahima ka juru e fana ke nabi nyuma ka kitabu duma tuma bun ka sere ne fa ko o ye juma korta jumando na ko haji qili atu saniyatun ajimatu ninye korta bani joyoro baye ma ittikhadi llahi yahu khalila ka faraka ni ala ya mina ka ke teriye wajalahu linnasi imama ala ya ake wa hada madun kalimami ko akun nyemai kurta juma anjala fi juriyatihi nubuwatan wal kitaba ni ala nabi nyuma yani kitabu dilen do aka dawna falam yujad nabiyyun ba'da ibrahim alayhi salam nabi nyuma shima soro ibrahim kofe
ala ka kisi baka illa wa huwa min sulalatihi fo o ye ibrahima ka bonsonde nabi nyuma na ibrahima kofe abe ibrahima ka bonson hatta kana akhiruhum isa ibn maryama fo bani sallan kaw ka ci dawun laban kera isa maryama denke fa qama fi mala'ihim mubassira bin nabi al-arabi al-qurashi al-hashimi isa fana ka joka mugo chela ko kibariya ni arabu kan nabi nyumai ni qurashi kan kado hashimi kan kado qatim rusuli ala al-itlaq ni ciidon ka dafa bagado cogoya bela wa sayyidu waladi adama fi dunya wal akhirati ani ni adama don kan yemaro jani l'akhira allazi istafahu allah min samim al arab al arabai ciiden min ni ala ya sugantiya ka do arabu yere ka arabu cela kono nala ka foshi ka bo lula arabu ka arabu min sulalati ismaila ibn ibrahim ciiden boraymi ciidenye ismaila ibrahima denke ismaila ka bonsonde ciidenye alayhi assalam ala ka kisibu fulabaka wala yujadu nabiyyun min sulalati ismaila siwahu nabi nyuma masuru ismaila ka bonson wala ni ciidente muhammadu sallallahu alaihi wasallam alayhi afdalu salati wassalam ala ka tanu nyuma na ka kisi nyuma mbaka donc ni ibrahima ka fasamantai alay fasamanta min kai wala tuma ibn shamir rahimahullah ayenni yoro tafsiri aka tafsiri kono akonni ibrahima ka fasamantai ana ka juriya ako fasamantai do ja ni hada made ni alaye dawun duma dem mununye alaka dina kala ubake ka barake ni alaka dina yinyana ako yenye sumani alaka nemade waye fasamantai do de yani alanye suma katayima kabo alafe akwala kwa yi kitabu di ibrahima ka bonsoma ani nabi maya awa kon nabi maya ko ni banna wote di mo wore ma ci den ko fe akum ul kitab ako obecci ewa hada ma dawna fokata jawda ko kitabun ko re munye ali ilim akoni ala ye doni di ema aye doni di ka dawma ka doni di ka bonsoma inyana kinya sumanu ye fasamantado ne mani fasamantado ni ala yakiye akoli kitabu obeke al-ilm nabi nyama ya wore konite mi harbini alay ka bonson ke kika donke doni ke bagaw e yere nyana ube dina inde faka barake ni dina o yala kan nema ikade nema min tobo wala ibn abi talihata qisafu akwa umaye abi talihata akaqisa dobe abe anya kala hadisa salen kono riyadi kono tumami adendo bananendo ale bora kata dugu kono doro deyum fatura kofe sufela dedo tumami deyum fatura baye fini biri dey nakabila so kerefe abu tele hatan ale ako dembe chogodi ako kadi sakana ako asabatira abu tele hata ya famu deyum fasora de bana fasora me muso en kore mana hayatu min tumbala lamga min tumbe he abanna o banna pew me amafu kadin amaso kadin fatuli fo aceye abutele hata dein faye direct ama fatuli fo parce que na ya fatuli faye inchere do iba sura mako binna suina ninye dein fatuli faye fo ite nyana botuguni aya dade dein fatuli ma ka masiri aceye fana ha ka yere masiri chenyo osun ama dele ko masiri nyogona yere ke abutele hata fo ani abutele hata ka fo nyogonya ke wakati mi ayado amma konya na bura wakati mi ka fo nyogonya banna ewa akoshi sai ka dei fere ke ba sutura chogumi dei banna de akunne ka dembanna ne nana emo fo ne fo oyen ne toy fonne no yerani ewa kafu nyoni la wajib boli si sare bana fonne konne ka dem fatura abutel hata wulila tara ci den segre muso nyemmin ke kofo ci den ko ye kafu nyonya ke bisu nyawa ko akwala ka barka do kafu nyonya la no seminu benim kisanati
ako kafunyonya doni ke bawo ko nin demmin fulen ni nye ni ke wani kafunyonya min ni ci de nye do ke akera denye aye dentan de wala beye qur'ana hafidu denta abe kera qur'ana hafidu buri usmin ko wakati salafu ka hafidu ewa ko ko nogonte de akoni salafu ko wakati ko karasaye qur'ana hafidu ako ote ko nogoye de ako wakati ka hafiju nan ka wakati ka hafiju ko choko kelente de ulu wakati ka hafiju ka gele ana an ka hafiju ate kelenya ko de ato sisa akoy be qur'ana hafiju do ye qur'ana no sitala qur'ana ba kuna me ama no sito ala asunna bato tala a jogo tala a bara nyuman ke tala akoy bo soro an ka sisa ka hafiju la akomi fulun ka qur'ana hafijun iba soro qur'ana ba noto ala sunna batolila qur'ana ba noto atigila ka jogola qur'ana ba to a noto atigila jogo nyumana e bara nyumana muhimmu nindei aye dentande wala be qur'ana hafiju salafu ka qur'ana hafiju jogola an ka qur'ana hafiju jogotede qur'ana hafiju do be mbi mbalima hari farda salli kele ka geluma qur'ana ba kunna de me har ka farda salli triti ba ka gelama qur'ana ba kunna iba soro modu de be kunkolola qur'ana be do kunna fini be fufa nofe sigreti be mi ube muso chenu ni muso ewa kana kolo be kanna qur'ana hafiju do fana nin qur'ana hafiju chogo ko ni illa marham fo alaka hinnana donc muhimu ye munye akonni hada madem min ni ala ye dendima aye doni kala ka famu ala ka fasamanta do de ala ye fasamanta munun ko ibrahima fule ko ode fo o kono no semunu ben ni fo ni aya tafsirila wa habuna lahu ishaq wa yaqub wa jalina fi jurriyatihi nubuwatan wal kitaba ni ala nabi nyuma yanni kitabu dilendo ka juriyala wa atainahu ajrahu fi dunya tawa ne ala ye ibrahima nya ka sarada majiya kono wa innahu fil akhirati la min as-salihin tawa ibrahima la garabe mo nyuma fana de la de ay jamallahu lahu bayna sa'adati ad-dunya al-mawsulati bi sa'adati al-akhirati mana jinya ka kunna dia ka tugu la gara kunna dia la ala yu fula be fara nyukun ka kudi ibrahima wa kana lahu fi ad-dunya irijul washiw alhaniyu garjaga yurwalin tumbe ibrahima e jiya kono ani garjaga min bena man noyala wal manjilu rahib ani so yurwalu wal mawrud al ajab ani jinyuma wa jawjatu al hasanatu salihatu ani musonyuma musommin ce kanni munyumando dinala wa sanawri jamil ani tanuli nyuma ala yoke ibrahima e dugu koloka wa jikru al hasan ani kosuma nyuma وكل أحد يحبه ويتولاه مغو بأبي إبراهيم كان أبي إبراهيم بيسنيونا كما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم ما القيام بطاعة الله من جميع الوجوه كم ابن عباس يافو تشوغمي أني قتادة أني نونون تنون ala yennim beke ibrahima kafara ni ibrahima be joni ala kabato dafalenya kama qala taala wa ibrahima alladhi wafa omini ala yere yafo chogomi ibrahima minye dafalike ay qama bi jami ma umira wa kammala ta rabbih wa ibrahima alladhi wafa kuremunye ala ibrahima nyamrani fiongo fenye a jorana nae ala ibrahima nyamrani fiongo fenye a jorane abbe ya beke aya tigi alaka bato dafa wali haja qala taala wa atainahu ajrahu fi dunya ninde ko salaku masamin kortalendo akonne ala ya kasarada ma jiya kono wa innahu fil akhirati la min salihin e wallahi garafuna farlembe mo nyuma beka wa kama qala taala komini ala ko inna ibrahima kana ummata ibrahima kenan nyemay ni ummata tawsirikalaw doko ibrahima kelen keram mantoy mana ni ebe tawhidi de hari ni kelende do jamana tobe ba fa mushrikiyani bidiyauka e kelem tawde be ewa tawhidika ede mantoy
munum ba at-tawsiri ko ibrahima kelenkera mantoy odiato abdullah ibn mas'ud ko ako cinya ako jama ye cinya de hari ni kelembaka nu ko jama ako jama ye cinya de hari ni kelembaka donc munu ni ibrahima ka kelenke mantoy anafa yo ode ni be cinya ka ni be tawhidi ka jamana be katke afana ni ekelen de be tawhidi ka de mantoy at-tawsir sahle do ba tawsir minna inna ibrahima kana ummata ibrahima kera alimami ni mugo balla de tawhidila akera tawhidi tiku kanyema de ni bebe tuga ko tawhidila qanita lillahi ala bato bagado hanifan ajengena kabon galondina bema wala mu yakum min al musrikina ibrahima make mushriki abada amake mushriki wala ni demele amake mushriki wala ni kuma kanya amake mushriki wala kakuka jamala kuka jamachaya ila qawli wa innahu fil akhirati la min as-salihin kata alaka kumala ewa ko ibrahim allah garafana mo nyumandiru tumami abdurrahman sadini ni ayat tawsiran anye wa atayna wajrahu fi dunya akum min jawjatin jamila ni alako ko ale ibrahim ka sarada ma jiya kuno akum musoche nyuma faiqatun aljamal min ka cenya ye ayedda ni ke cenya la alay muso nyuma di ibrahim ma weri jogol wasu anu garjaga yurwale wal awlad alladhina bihim qurrata aynahu ani alay dawunda ma demunum ba nyesuma o ma'rifatillahi wa mahabbatihi wal inabati ilayhi ani ala don ala yoke ibrahim ay ani ala kanu ani ku ayre sagi kata alama ako wajirahu fi dunya ninde ala yennunun ke ibrahima jiyan kono e wallahi garafana ala ibrahima faralembe nyogo mo nyumon de kar janna kono ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين يقول تعالى مغبرا عن نبيه لوط عليه السلام ala ba foye masamin kortalendo na ban kibariya kabo kan nabi mama luta alaka tanubaka alaka kisibaka annahu ankara ala qaumihim su'a sanihum kullu ta nan kariya kamo ko tumbe barajugun minke ayo barajugun nan kariya uka wama kanu yafalunahum min qabihil amali annu tumbake ka barajugun minke fi itiyanihim jukurana min alalamin ulutum be damfe unce mawu ulubu kamma ko nyana bo uludira wala yusbiquhum ila hajil fi'alati ahadun min bani adama qablahum lutu kam go tumben minke nimbara jugu minke hada madde maddele kan nimbara nyuguna ke lutu kam go nye cheka awasado anyuguna chela ka kadda mu wala dan fensi hada madden sima ke lutu kam go nye wa kanu ma haja yakfuruna billahi bo kafaran nimbara jugu ko utunye mo be kafirane ala fanay ويكجبون رسوله بألا كتشيدن قالون تغيا ويخالفون وبتشيدن صوصو ويغتون سبيلا او تمبي سيراتيكي فانا كده سيراتيكي تشو يفلا اي يقفون في الطريق الناس يقتلونهم وياخذون اموالهم وتمبي دوم مغو كسرا لنوبه مغو كان نفلو منولا ودياتو على كوالوتا إجي قال لقومه على كوتشيري مالوتا ككبار يفو إكام مغوية إكام منتوية تومامي
lutu ka kam mogoma innakum latatuna alfahisata akun kam mogon aw bena ka kojugu deke tatuna alfahisata aw bena ni kojugu de ma sabaqakum biha min ahad min alalamin aw dam fi ma aw ko ni barajugu nyogonama aw fleka ni barajugu minke ce ka wasaro ce la ka ce ka fu nyogonya ce ki nyogonan ce ka fu nyogonya dam fi ma ke aw nye balmo menye a goro jigiri ya min fulen ni fo jamana do ya farida fofo uka aywa ado luala marashe kado ce na nyuguna ce marashe kado furu kado muso na nyuguna muso ce ala ko damfe ma ke lutu ka mugonye bara jugu bele ba aywa jamana sita ke ko ibe lafiya fana de depuis nin ko sugu si desion tara jiyan kono aw yaye jiyan lafiya rawa yaman lafiya de aywa ka juguni jeneya koni fule jeneya kila ye jeneya keni yoro minye silamiya sariya yo yoro la daga ye ni furuye ni furute ra ya haramu ya iboro me ulu ye ce jogonya min je nyonya min ke mogo ka kofela hari furuto la daga mogo ye hari ka furumuso ciden ko ni jera no fe ka kofela la idangalendo aya wole kafiriya yere la me kafiriya fitini do mogo min be muso aka furumuso yere nyina kofela la ciden ko ye kafiriye me kafiriya min no kafiriya fitini do awa ko dangalendo malwunu man yati imuratahu duburaha ako mogo dangalendo mogo min be je aka muso ewa kofela de no fe donc o de yato ce ka je ce no fa ka juguni jeneya parce que jeneya koni eye jeneya ke yoromi furu bo la daga ye me ye guru jigene in ke yoromi hari furu to la daga ye kele fulana qur'ana yere kono ala bufo ayu bo nyogona wala taqrabu jina innahu kana fahisatan wa sabila ala ko kana gere jene ala de innahu kana fahisata yani nal fawahish ala ye jene yake bara ce jugu dode do ale be konte bara ce jugu dode do me goro jigane ako innakum latatuna al fahisata ala ya le yere de ke bara jugu nyere jati ako jene ya ye bara ce jugu dode me akon ni bara ce jugu yere de ni yaira ka juguni jeneya men balimo akitabu do delale mo o fana kama ni yata ani bulun khaymu nonun ka kuma be kuma munun foni na banawni kolokolo ni kasaraw ba no fe kata hada made mala yere de bu dando aw may banashidum bali chayara akuma do foli yere che ka juganta fe kanda do la don ke bo be mun fola ewa mbalimau nimbara ke baka ka sariya bunu sheminu tuma me ni aya tawsira ko kuma sabare nana tigika kirila minni mun soro la goro jigene la ako kuma sabare bala doni ke bawo bolo doni ke bawo doko ni soro la ambi fagade chogo bela mo min koni soro la goro jigene ya dela afula beye baligu ye hakilimu ya wuye fato tawuye demisenu tawuya baligu yara na soro la furula ma furo amba fula be faga emi nyake ani yake min amba bede faga chogo bela furuko ni furuko baliya tola yaro aka hare ka haddu ni rola ka juguni jene yede akon ni nyukuma fulo ako kuma fula na tigu ko na nyu soro goro jigi mugo munu soro goro jigi na la chena na nyogona che na nyu soro kafu nyogonyala ewa minye jene ya kela ka kiri de be bolo tikuka na ya soro mafuru ambe busanya keme bula ku ge kabo jamana kono sankele na ya soro furula ambu farakeru waya ahmada bun hanbali kama jabi kuma sabana uluko ko ewa haddu tuka ko pasige uye ko minyereke o yere wasara nyangeli o mayere foro
kollankolo ko cejugo o sabatira mogo min yere ka folo no sabatira mogo min yere ka o wasara ñangiri haran nama ñangili wore kala Abu Hanifa be nin de ka mais tuma buno semino nin kuma saba fa ko kuma la fulente nimbo ka fo ye min ke kollankolo min ke o yere wasari la ñangili ye folo ko kuma mal la fulente kanimbo nin tala yere few ako Cheikh Islam Ibn Taymiyyah ye min la saha kuma folo ako de sale Ibn Taymiyyah wo de kenaya ka fu be faga de cogo bela awa ko sebo be fana bennu fagali de ka mais sebo ye ñogon soso faga cogo de la do ko ambe bamuru ke ku faga do ko ambe dugu lajede dugu kono so min ka jani so beye ambu yele ka ku sembu koro ku fili ka jigi u jigito ka kabakuru ke ku bo fo ka to faga komi lutu ka mogo halakira cogo min dow yere ko ambe tasuma de ke ku jani nin kuma saba de bara sebo u be benno fagali kade me u faga cogo sebo ye ñogon soso den me sebo be benna u tigu ka fagade me u ye ñogon soso faga cogo de la me min ka kene u be fagade ciden ko إذا وجدتم من يأمل أمل قوم لوط فاقتل فائلا والمفعولا به ciiden ko naye mogo soro mogo munun be lutu kam mogo ka bara nyogona ke nyogona naye cewu soro cewu munun be lutu kam mogo ka bara nyogona ke nyogona akera minna li minnya ka yu be faga faqtul fa'ilan wal maf'ulan bihi ake baga ani akera minna yu fula be fa ninde ka kenen balimaw ni islamiya sariya bala donc nu mogo sorola nin ko sugula ninde ka kanka kala ku faga ku bo hada madeun cela parce que nunu nye mogo de man kan nyana maya Cheikh Islam Ibn Taymiyyah ko nunu man kan nyana maya hada madeun cela ire nu beye be faga de ku boye o de yu sariya imbalimaw ambe anyini alafe silamiya sariya qur'ana sariya ala ko sabati silama jamanu kono ala kanani masake munun be da tani ni luwa tonyale unye anin luwa jengelew kanani qur'ana ni sunna la famu salaf sali ka sariya tige na ya silama jamanu kono ni nunu na nyona be neto e ka bo silama jamanu kono para jugu bele baw o ko fi ewa lutu ko a innakum awfule la tatuna irijalan ngam mo aw bena cedema ka sago bo cela min balma cewu be nin ke nyogona muso fana ba ke nyogona asahaq uba fo muso ta masahaq ne muso ta fagali mana oma parce que doni aba haketo nyefela te do nyefela la ola wulube unyago forte nyogona de fo kadda musoro la wajibe bo wodi ato nyangili de beke wulu tala dro silama nyema bulu nyangi nuni nyangili chogo min kaka silama nyema bolo me haddu to wulu tala har jamana en kono ni bebe bali do be aba haketo do de la ka fonya finitigi do de la ka fonya ko ni ale yere tun maye ni mo tunya la kala teswama mais ale yere de daba kola muso ewa ce be hada made ce ya manamala man munun dila muso be jamana en kono manamala de bo bolo ba asiri kola centrilama unyogona muso kashama ako muso do ya nyogona ke barake dendo reda munun be kundigi ke uya wele kado sokono bogotigini do ja doye ce ewa ce ya manamala de sira yere la kasedeni ma fuka joge kakiri ako munun tara minalika ale yere sembala munun tara minalika ale yere sembola jamana en kono yambali mo na france mena doni komi munun nana alhamdulillah uye nunan nyona chama uye dabali nyina la ka fere nyina la ambe ala del harib dala ka fangani sabatu de duma hari nu bena ni islam sariya minte nimbe ngala de del ala de kukuye أئنكم لتأتون رجالا
bal useminu ko a cew do be ka se nyogo matede fu ce aba yere masira nyogo na ce fu ce ba yere masira nyogo na ce ni ya tama to ye mugu ce la yere ni ma korosi de be ba ala kale musodo akon ninte ka jamana nyagambi ka kafo nyagambi wa o dia to nunu man ka balo mugu ce la ni islamia sariya be أئنكم لتاتون رجالا أو بنا تشيدما كائ وأكسها وكولا وتقطعون سبيلا أبي سراتيك فناكي بنو سمينو كوني سراتيك فنا تشوغو يفلا سراتيك تشوغو يفلو بي إيجو مغوني كمغو فغاكو كان نفلو من أولا ويه سراتيك دوي بو أكو سراتيك تشوغو يفلا ube nimbara jugu minke ube ta jo kungo kuno da sira wala ni che min bena ubi emina ka nimbara kila donc ni mo min nyado ni sira ube ibe tawa ite ta sira tigira ube sira tige mo nye ka mo kan na folo minula ni mo min nyado ni tarani ni sira ube kan na folo minanda ube fa kin kan na folo min ibe tawa ite ta sira tigira atige togoya fulana ube nimbara sugu fana ke cewula nu yu soro drobe emina droka nimbara sugu kila kibla o kera sababu ni mo min nyaado ku be ibe sirabila ite tayire u ka sirattige ni togoya fulade abe sirattige mo gola watatuna fi nadikum al munkara ewa aka gerewu naka baro yorola abe kollan kolon ke fana watatuna fi nadikum al munkara أي يفعلون ما لا يليق من الأقوال والأفعال وببارا وكبارا منو منكا وبكما ودفو وكجرولا وبكولا وكجرولا في مجالسهم الذي يستمعون فيها وكشجي يوم من نوبة فرنجون كشجي وبكما وفو يكما منو منكا فو وبكولا منو منكا كي لا ينكر بعضهم على بعض أو نو يوكو سقون فنكي shite annan kariya shika ite fo nan kariya nyogonka la badi shay'a min jalika uti fo nan kariya nyogonka wala fa min qaili fo bagaw dobe kanu yatuna ba'dahum ba'da fil malai doko ta tuna fi nadikum munkara ko o jamai na de dobe shaka domina dro ka jiano fe jamai nyana ko doko munkara nyi ode قاله مجاهد ينفو ومن قائل فبغوا دكو كانوا يتدرتون ويتدهقون كوبي أبا حكتو بفيد بلا كاتوكا يلنيون قالته عائشة رضي الله عنها من فلان ينبا عائشة ينفو لك جيكا والقاسم عن القاسم ومن قائل فبغوا دكو كانوا يناتهون بين الكباس وينقرون بين الديوك ko utumbe saga jigunde nyati kubila nyogona be nyogotu ube be dundun koronu nati kubila nyogona ube nyogon sogi wa kullu zalika kana yasduru anhum nimbe tumbe bobolo ka gerena wa kanu sarra min jalika utunka juguni ne nyere o da to tuma buno seminu yen kuma na nyogona fo ko mun karayimbe ko jugu be deta nunun koni tumbe kollan koloni ko kone dama de ke ka gere nununa nunu nye min fo nimbe bala mun kara imba nimbe ta ube nyogo mina jama nyana ka je nyogo fe ube finye bila katoka yele nyogo na munye ewa saka jogu yu bila nyogo na dundun koronu bu bila nyogo na utumbe ko yere ke mun ka jogu ni nimbe mun kara imba beta وقوله تعالى فما كان جواب قومه وتيا تمامي لوتو يه akam mo bali nin kuma na ku waju kan nin kuma ufaye akam mo ka jabi make foye no ba jabi ni minye illa an qalu itina bi ajabillahi in kunta min as-sadiqin ukollutu ni alakalla jababi bolo anati na yasuru cinya tigre ko ala de yeci ko konni an manin dabila alakalla jababe jiganka na yasuru cinya tigre ko ala cinya do ni ala yeci ibe kuma munu fo ni cinya do alakalla jaba jiganka ke alakan la jaba jiganka wa haja min kufrihim wa istidaihim wa inadihim nunyu ka kafira iranna
anu katilonke kenu kan nabi nyumay anu kan gelaya ولهذا استنصر عليهم النبي الله فقال نند قصو على كان نبي nyumay demenyene ala ko ala ka demuluka rabbi ansurni ala alqawmi almufsidina awa kontiga ala ndeme mo ciali kala nununka ndemuka donc ni ñebbi dersu jolanya ya inshallah subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk آية مغنورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.